سلاف رئیس تماشاوان هجا بولتانا ساعت 6 ایواری از جوار پیشش کم د دسپیک دا گرینگ ترین سرنوچه. دبیرانینا یکم یا گشپرسیا سرخابونا هریما کردستان ده سروک مسعود بارزانی گوت اوان تلین کودنگ دانه سرخابونا کردستان ماج دکه. هنرمندن شوان پرور راگهاند و رفراندوما سرخابونا کردستان یا هری سرکفتی بول جهان ده. سیخوریا ترکیه و چکدارین پولیسین آزاد ایریشی ناوند انجمن خوجهی عفرین کرد و سروک انجمن جی کرد پشتی دمجمیر که سربس هاتا بردان. لگندوار دیرک دبستان ل 35 گندان جعالی پیده و هاتنه گرتن. دوباره سلاف سروک مسعود بارزانی د بشداریا آهنگا پارتیا دموکراتا کردستان ده بو پشتوانیا کاندیدین پدکه ده هلبجارترین پارلمان هریما کردستان الهولیر گوت کوبچک و آگر تو پرسگرک ناین چارا سر کرن و پرسگرک کرد تنه دریا دیالوگ کرا چارا سر دبه و سربار کر کو اوان تلیان ماج دکه کو دنگ دانه سرخابونا کردستانه و داخواست جملت کردستانه و همو آمدهان کر کش خوینا شهیدان را وفادار بن پشتوانیا لیستیا پدکه بکن. درکود که به آسون و آگر بشار چارەسەری کێشەی کورد ناکرێت. سەرۆک بەرزانی دێ بەشداریە مێتینگا پارتیا دەموقراتا کوردستانێدا لە هەولێرێ گوت بۆ پچەک و ئاگر تپرسگرێک نایە چارەسەرکردن پرسگرێکە کوردان تەنێ دریا دیالۆگێدا چارەسەر دەبە و گۆجی ئەزوان تلیا ماچ دکن بۆ دەنگ دانە سەرخوابوونا کوردستانێ. سەرۆک مەسعود بارزانی ڕاگەاند و ئەوان تەلیێن کۆ درێفراندۆما 25 ئەیلونا 2017دا یا سەرخوابوونا کوردستانی دەنگ دانە سەرخوابوونێ ماچ دەکە و گۆجی گەلێمە تەوانێک نەکردەما گوت و ئەو دخوازە چاوا بژی دخواستن ئیرادە و کەرامەتەمە بشکینن لەو مامە بەریار داک و ئەم بمرن لێ ئیرادە و کەرامەتەمە نەشکە. سەرۆک مەسعود بارزانی دۆه لە هەولێرێ بەشداریت ئاهەنگا پشتەوانیا کاندیدên پارتیا دەموقراتا کوردستانی پەدەکە بۆ پارلەمانتۆیا هەرێما کوردستانی دەکرد گۆ لە لیستگەها فرانسیۆ حەریری ئەنجامدا گۆتارێک پێشکەش کرد و گوت دوێ ڕۆژا پیرۆزدا پار وەکە ئیرۆ وەب دەنگی خوا لەسەر چاران ڤیساخوا بڕیاردا ئەزوان تلیێن کۆ دوێ ڕۆژا دەنگدانا سەرخۆبوونا کوردستانێدا ماچ دکم. سەرۆک بارزانی دیار کرد کۆ مافێ هەر گەلیە لسر چاران ویسا خوا بریاره بده اوها آخفی مجی بریار لسر چاران ویسا خدا لی مخابن بخرابی او بریار هات شروع وکرن پیویست بو بهاتانا جوا پرس کربانا اون چما دا خوازا سرخوبونیت کن چما لدردیما نپرسین بشتی اوقاس انفال کنکجیو ستمی من گوت ام ده یک سرخوبونی رابگینن لشونا کسوکارن بونا قربانین کیمیاباران انفالی قرابو بکن لی سزاین گران لسر سپاندن. سەرۆک بارزانی تەکەس کرد کو ئەو توجاران چارچۆڤەیە دەستورە بنگەهێن دەرنەکەتنا و ئەگەر خاڵێن دەستور و مافێن هەڤبەش بەهاتا جیبجیکردن پرسگرێک دەدمان وها بەردەوام کرد لێ مخابن هەموو ڕێ و دەری لێ مەگرتن خواستن ما جزا بکەن هەموو سینۆرێن مەگرتن و ئێریشی مەکردن خواستن کو ئیرادەیە مە بشکینن لێ ئەم بێنە کوشتن ژی ئەمڕۆمەت و ئیرادەیە خوا دەست نادن. دی بشکی دم داج آخافتنا خوا سەرۆک بارزانی سپاسیا گەلێ کوردستانی و پێشمەرگە کرد و گوت divê pêvajoyê de dîsa derket holê ku biçek û agir ti pirsgirêk nayê çareserkirin. Pirsgirêka Kurd tenê diriya diyalogê de çareser dibe. Divê pirsgirêk biriya guftûgo li hevgihiştin û rêzgirtinê bîne çareserkirin. Em destê aştiyê û biratiyê dirê jî herkesî dikin. Em sed salên din jî şer bikin rêya çareseriyê her heman rêya û bi şer tu alî bi ser nakeve. Derbarê hilbijartinên Dozdeyê Gulanê yên parlamentoya Iraqê jî Serok Mesûd Barzanî diyar kir ku pedeke di hilbijartinan de bûya partiya yekem û got di hilbijartinê de derfeteke nû hata li pêşiyama. Gelek kesan digot ku hilbijartinên dê bibe dawiya pedeke. Lê we pişiyana tekoşer karê pedekê li ser asta Iraqê bikin partiya yekem. Hata zanîn ku pedeke gelek mezina kes nikare wê têk bide. Bi rastî tirsa min hebû gelê Iraqê dê dengê xwe bidin wan aliyên ku xwestin gelê Kurdistanê ciza bikin bi awayekî bihêz derbikevin. Lê gelê Iraqê kesên dijminatiya Kurdan kiriye ciza kir.
سەرۆک بارزانی گوت jî ez spasiya hemû netewên Iraqê dikim. Serok Mesûd Barzanî şîreta bavê xwe ê rêberê gelê Kurd Nemir Mela Mustafa Barzanî bi bîr anî got. Cenabê Barzanî digot dibe ku şerê hikûmeta bêkirin lê şerê di nav meletan de tawan û dijûne. Hikûmet tên û diçin lê gel dimînin. Min her tim gotiye kesên ku neçarmane hatina Kurdistanê dê mêvanên mebin heta got pirsgirêka wan çareser bibe. Serok Barzanî gotina xwe bidawî anî û got berê xwe bidin sendoqê dengdanê û deng bi lîsteya 183 bidin û di nav mezintirîn ahenga cemawarî de gotina xwe navdar car dî dubare kir û got xwe neçemînin. Belê temaşevan hêja niha jî ahenga piştevaniya lîsteya 183 lîsteya Partiya Demokrata Kurdistanê li Zaxo tê darxistin. Bi şêweyekê zindî em ê berê xwe bidin Zaxo ku tê de Serok Mesûd Barzanî bejdar dibe. Belê temaşevan hêja ev dîmenên sunahan zindî serhatana hakê dibînin. Dîmenên zindî ji ahenga Festîvala Piştevaniya lîsteya 183 bi amadebûna Serok Mesûd Barzanî li Zaxo tê darxistin. Hunermendê Kurdistanê navdar Şivan Perwer di çarçoveya beşdariyê di hevdîtineke taybet ji bo kanala Kurdisan TV li Parlemana Yekîtiya Ewropayê got ku referanduma Kurdistanê di sala borî de bi encama xwe ya mezin ku not û 2.73 bi dest anî li cîhanê yeka nebû û tu welatan bi vê rêjeyê degdar nedaye. Lê mixabin ji ber ku piştevaniya wê nehate kirin bi ser neket. Şivan Perwer serbar kir û got ku ya herî girîng di referandumê de ew bû ku miletê Kurdistanê bi dil û can û hêvî referandum encam dan. Her wiha bang li tevgera siyasî ya Herêma Kurdistanê kir ku bixebtin û dostên xwe ji welatên Ewropayê û yên xwedî biryara navdewletî durust bikin. Ew referanduma Kurda li dünyayê yûnîk bû, tekanî bû. Yani her serkeftî referandum bû. Yani li dünyayê li ku deverê referandumek çê dibe sedî çil, sedî pênceyê çil û tiştekê, pêncê û tiştekê ha berxwe didin. Yê Katalonan, yê Quebecan, yê nizanim gelek milletên dünyayê Baska ya pir milleta yani çê dibe wek ya Kurda nebû. Ya Kurda hindek mabû bigiha sedî. Ev li dünyayê yekane referandum bû çê bû. Lê mixabin piştevaniya wê nebû. Ji ber wê jî bi ser neket. Zane. Lê em ji bîr nekin ku milletê Kurd bi dil û can bi hêvî nêzî wê referandumê bû û baş kir. Hêz û hereketê Kurd kê xwez, kê nexwe ne mesele belem daxwaziya gel, daxwaziya millet girîngtir ji her tiştî. Milletê Kurd nêz bû, raya xwe dengê xwe da û li dünyayê yekemîn referanduma serbilind pêk anî. Dîsa bila gelê Kurd hêviya xwe wenda neke, ew hêvî her bilind bimîne, belem bila hêz û hereketê Kurd bixebitin, dostî çêkin li gel hêzên dünyayê ew zor girîng e. Bila piştevaniya Almana hebe, ya Amerikan hebe, ya Rusa hebe, ya İngilîza hebe, ya Parlamenta Awropa vê gavên li wêrê ne bila hebe, ev dikane çareser bike. Ji ber wê yekê gotina min ji wan re ji siyasetmedara re
بلا پشتوانیش ملت کرد را آماده بکن ملت کرد آماده ای آماده ای به پشمرگه آماده ای فداکاریا مزن بکه آماده ای به شهید آماده ای هر وارد ملت کرد آماده ای تری سیاست بلا لعفرین روجاوای کردستان بن پیکرن و تالانکرن و رواندن ولاتیین کرد بردوامه. هری داویجی ولاتیه کی کرد اوه جارا دوامه جالی گروپین چکدار و ین لعفرین دیمینن تی رواندن و بن پیکرن در حق ویده تینه کرن و داخواز زیادتر 8 میلیون لیرین سوری برانبر سربسبردان وی هاتیه کرن. لعفرین روجاوای کردستان بن پیکرن تالانکرن رواندن ولاتیین کرد بردوامه. هری داویه جی ولاتیه کی کرد اوه جارا دوامه جالی گروپین چکدار و ین لعفرین دیمینن تی رواندن بن پیکرن در حق وی تین کرن. جارا دوم جی داخوازا زیادتری 7 میلیون لیرین سوری برانبری سربسبردان وی هاتیه کرن. جدرک تایبت اشکره کر کو گروپا کا چاکدارن کو لعفرین دمینن کو جلو برگن پولیسین لشکری لخکر بون بریارک سخته لگل وان هبو ولات یکی کرد بناوه نوزاد اکرم توبال تمن 37 سالی جگونده باسوتا شوابوری رواندن برف جهگی ندیار و برن همان جدر سربار کر کو توبال جبری 3 روزان و نوج نخوشخانه درکتیه کو بریا و جارجی گروپا کا دنیا چاکدارن رو نخماندی او لگل کر آمیوی ایوان عیدو قاسو هفده وی مهده رواند بون و راستی لیدان و اشکنجه هاتبو سرباری کو 300,000 لیرین سوری به زوره جستاند بون. مالباتا توبال بری خواه دانا بنگها پولیسین لشکری لناواندا باجار عفرین و پرسا کوری خواه کرن. لی پولیسین لشکری ناواندا عفرین تکس کرن کو ناوی نوزاد اکرم توبال لبان وان تونیا و تو بریار درباری وی توننا و نجی ناوی وی. ده همان روژه دو ایواری پیواندیه که تلیفونی جمالباتا توبال را هات. گروپا کو توبال رواندیه و جاره داخوازا 16,000 دلار امریکی کریه برانبری سربسبردانوی. گنده باسوتا یه سرب عفرینه و جالیه چکدارین فرقه الحمزات و یا سرب ترکیه و حکومتا سوریه دمکی و هاتیه کنترول کرن و ریبندن وی لسر همی رین کوتین گند هنه. او نجاره یکمه و نجی جاره داویه. کوالاتین کرد لعفرین روجاوای کردستان راستی دزیو تالان کرن و رواندن و بن پی کرنان تین. داخوازا فدیه و پارایان برانبری سربسبردان وان تیکرن. بله تماشاوان هجا وکم زانن کو ایرو سروک مسعود برزانی لآهنگا پشتوانیا لیستای 183 لیستای پارتیا دموکرات کردستان ل باجار زاخو آماده دبه. ل بریا کو بجدار ببه ج سروک مسعود برزانی هاتا خواستن کول سر برا سور درباس ببه پیاسی بکیان جی بمشه لی سروک مسعود برزانی راضی نبو لسر برا سورا بمشه لکلک لجم و بریرا مشیا کامپ هفره دوی گرده ویدیو ده تماشا بکن.
ناوی خودی مزن و دلوبان خوشک و برایت برکفتی حوالت برز سلامت خودی الوبن سلامت کردینیه و میرینیه الوبن سلام الوبن جمع ور دور آزاخو جاره کادی چاوید مرون بینو دل ما خوش ببدید نوه های دل و جان وقت مروف تید بوزاخو کردینی میرینی وفا دلسوزی اوه همه تینا پیش شاوید مروفه چون بومن خو اگر سال جارکش در فتکاهو حل کوید و یک سال از خو شحند بم وقتی از سنگود بینم خوشکو برایت برکفتی و دید روژا 23 ماه سلیمانیه و دونه در روژا دیروکی در روژا 25 ایلون الهولیره و ابرو لیره و سبل دهوکه و همه شاری دیت کردستان جارکادی دلسوزت گل کردستان پیمان دگه خوینا شهیدا نوکره و کده دلسوزت و خاکی بن ده دلسوزت ون گلی بن سپاس پیزانین بو همه جماور دلسوز و تکوشر کردستانه پار وکی وان روزانه و لیره میجو یک درست کرد و پیمان دا و از باورم روزا 3 ایلون دیسا هنده میجو یکا دیا پرل سروری تومار کنه و بو خوب بو پارتا خوب بو گل خوب هم آشتی خازین مدوید همه کشت که هیب آشتی بین چار سر کرن اما چجارا نهیلین سر حسابا کرامت و ملت ما و خوین و شهیدت ما کسک اراده خول سر ما فرض بکد اویش پشتوانیا خوده و پیمت و قهرمانیا پیشمرگیت قهرمان انزانن المها ایار را بری هل بجارنه که گرن کاتا کرن یا پارلمان فدرال عراقی او هل بجاردن یا گرنگ به برهنده دا سنگا پارتی بیتا نشاندان چونکی بروان هلوستت نتوییت پارتی گلک و تخمین کرد بروی قیرانه هات یا پیش بروی ظلما کل ملت ما هات یا کرن چونکی آشتیانه تعبیر رای آخو کرد بریال چاره نویس آخودا و همش بجدار بین آخریش همیا مسئولیت خسته سر ملی پارتی و سر ملی من بله ما مسئولیت تحمل کرد و ابرو سر بلندی هم لی در چون
همیا تصورت کرد دگل کردستان پیخم و قیرانهات یا پیش ده پارتی سزا داد. اما خونوان نهات جی همت و پارتی بیا حزب شماره یک سراست همه عراقه. و سنگا پارتی معلوم بو چنده همه کسی که زانی پارتی شماره که زور و مزن و مهمه به پارتی بریار نهی ندان. خالادی یا زورا گرنگ من خود ترسه که زور و مزن هبه و او حولت هندک بر پر سال بغدا او یک دو سال به شب و روش خریک هنده بین که فرهنگی که درست کن دجمناتی ها ملت کرد و کردستان و دجمناتی ها مافی خلق کردستان ببویا فرهنگک هر چیز دتر دجمناتی نیشه بدد پتر دی خوکت قهرمان و پهلوان ساحه عربی. اما گل عراقه نچو بنباره وان حولت نزوک سزای وان کسا دایت کود ویان دجمناتی بخنت ما بین دو ملت داوکو کرد و عرب. اوه تأثیر که زور آمازن هبل سرما چونکه چه شر چه خلاف بین ما و حکمت دا چه جارا جناب بارزانیش وقت شورش ایلون دا ریک ندایا و هم وقت کش نصیحتی و او بیبو ما لازمه شر مدقل حکمت نبیت شر مدقل ملت ام وکو ملت امو عرب امو ترک امو فارس ام براینا مثلا ظلم و رجیمه که او جیخو اما پیوندی ها میجوید بین دو ملت ها تبیان بپارزی. او سزادانا وان کسا درگاه که مزن وکره با بونده چارسر همه کشابه تکرن و همی بیدارین و هم توی باوره داینه که حکمت حریم گه حکمت بغداد یا دهاتی ده استفار دولا ده استفاده کن و فرصته و ده چارسر بنراتی بو همه کشا و بینن و همیش ده پشتوانیه لیکن. اما جارا کدیش از بیجم بو حمله که هیچ چارسرک هیچ فشارک هیچ تهدیدک نابیت سبب هنده ام مساومل سماف خوب که حوالت برایس هل بجاردنا روژا 3 ایلونه و هل بجاردنا پارلمان کردستانه هل بجاردنا که چاره نویس سازه هل بجاردنا که یک جار زورا گرنگه پارتی چند سرکفنا که مزن دست بینی هند دست پارتی توکرن بو هنده پنگاوت مزن پاویجید نیت او اگر خود پشتوان بید و همت او گوران کاریت مزن بینه کرند و ولات ایدا چاکسازیت سرتا سری و همه لایانه بینه کرند و اگر ما ببید جارکادی ترور تهدید نبی بومه جارکادی کسی که دی چاو طماعه نیخیت سر ولات ما و ببیتن ولات ما داگیر بکد اگر ما ببید بختور بین و سرفراز بین پیدویا پارتی سرکوی دوی حل بجاردنه دا و اسنهاتی ما بویره بجمع انگو دنگه بدنه وی لیسته آن وی لیسته از هات بجمع و هنگ ده دنگه دنه کی لیسته وعد بیا دمه وی لیسته
بله سرهنده کو گل ما بریار خدا پارسال 25 ایلول هم توش قریرانه که مزن و نخوش بین بس خوراگریا و سربرزی عمله درباز بین او روجت نخوش یب زحمت درباز بین روجت گش و خوش الپیش ما بو جحیلت ما بو لاوت ما بو همه کسی کردستانه دا کردستان ولات مهمیایه ولات کردایه عربایه ترکمانایه آشوریایه کلدانایه سریانایه ارمنایه کردستان یا آزاده بو همه دین و مذهبا و ام بوی فرهنگت سر بلندین و هیوی دارم اوه فرهنگت دائما یه پاراستی بیتن و ما باوری شاهی دیگه یه پاراستی بیتن چون که سند که مزنت دست مدام خوشکو برایت برکفتی از چه بیجم بو از چه بیجم بو زاخو والله نه از نه هیچ ادیبک نه هیچ شاعرک نه هیچ نویسرک زور زحمته بکارید حق زاخو دور و زاخو بده از هل شورش ایلوله و شورش گلانه و همه درابط کو لازم بیو اخوین بیتدان بو پاراستنا وی ولاتی زاخو پیشنگ بیو اما از دی بحث شر داعش کم 2-3 سالت شر داعش یک روزش سوی دوره دا نچو که مجلس فاتحه بو شهیده که قهرمان یا چند شهیده نهاد بیت دانان قهرمانی یا همه پیشمریت قهرمان و همه دورت کردستان تقصیری نکر اما الخویندان بوت اشکاندن و تروریستا دیسا دور آزاخو پیشنگ بی و پیروز بی اف میدینیه اف سربرزیه من بسیار آخو کرد و من برسو آخوشی ورگرد سپاسیا ود کم سلاف بو خوراگریا و بو دلسوزیا و بو قهرمانیا و سلاف بو گیان شهید نمر و ایش گوا پیمان دینوا شهیدا و وفادار بین بو خوینا و رازدگو بین گه ملت خو هر ساغ و سرکفتی بین دو مایه بو من یا بیا وکی فرهنگی که دائم دی برف پیش چین خونا چمینین Nasıl
سخوریا ترکیه و چکدارن پولیسین آزاد ایریشی ناواندا انجمن خوجهی عفنه کر و سروک انجمن گرد و پشتی دمجمره که سربست هاتا بردان. جدارک تایبات جعفرین راگهاند که 2 دمجمر 12 نیورو سخوریا ترکیه و پولیسین آزاد ایریش برن سر ناواندا انجمن خوجهی و سروک انجمن زهیر حیدر گرتن پشتی دمک جلیکولین سربست هاتا بردان. جدار تکس کرد که او ایریش به 30 اتومبیلن هاتا پیک آنین و دما ایریش ده لابتوپا انجمن کوته دا ناف و بلگین کارمندین انجمن هنش خواره برن. درباره گوهرتنا سیستم خواندن پسپورین پرورده یین روجاوای کردستان دبیجن که سیستم خواندن لروجاوای کردستان دقوناقا که گلک مترسیدار ده. جبر کو پیده جبو برجواندین خوا یین حزبی دست به جناف برنا سیستم خواندن کرنه و هری داویجی ل 35 گوندین باجار دیرکه دبستان هاتنه گرتن و داخستن. د بردوامی سیاست پیدش بو جناورنا سیستم خواندنی لروجاوای کردستانی هری داوی ل 35 گوندین باجار دیرکه دبستان به بهانه هاتنه داخستن و زاروک ج خواندنی به بارمانه. درباره گوهرتنا سیستم خواندنی پسپورین پرورده دبیجن که سیستم خواندنی لسوریه بگشتی و روجاوای کردستان به تایبت د قوناقه که گلک مترسیدار ده درباس دبه. جبر کو پیدش بو پرجواندین خواه ین حزبی دست بجناف برنا سیستم خواندنی کرنه. پسپورین پرورده تکزی لسروی چنده دکن که رژیم اسد دریا دار و دستن خواه کاری سیستم که پروردی و خواندنی د جواکا کردی ده ویران بکه و پیده که دار و دست رژیم اسد دریا سرپرشتی دام و دزگهن پرورده به آوای کی ریباسکری بردوام حول شوشتنا مجی جوان روجاوای کردستانی ده داکو نفشنوی روجاوای کردستانی جبو برجواندین خوین تایبت به کار بینه و بوی رنگین هانفشکنو جخواندن و زانسته لروجاوای کردستانی پیدا بوه. جدر که تایبت جروجاوای کردستانی بو آرکی راگهاند که ده هر پولکی ده بهتر 100 شاگرد هیا هینجی تومارکرین بردوامه و ماموستین دبستانان وی یکی بکارست کمرووی بناف دکن. جنابرنا سیستم خواندنی لروجاوای کردستانی لسر دسته پیده بو سدما در بدریا هجمارک مزن جه خلکیج بو دورین دبن کنترولا رژیم اسد ده. هر وها بو سدما بنابریا به هزاران جه کردن روجاوای کردستانی بر ولاتن هرمی و یکیتیا اروپا او جی جبر کو سیستم خواندنی لروجاوای کردستانی هاته جناف برن. دوه لباجار حسکه چکدارین پیده دست به هلمتک نو یا گرتنا جوانان جبو لشکریان خوایا نچار کرنه. تورا سوریا ما فی مروفان راگهاند که چکدارین پیده دوه 25 مهل طاقه النشوه یا بسر باجار حسکه و دو جوان جبو لشکریان نچار گرتن و او برف جهه که ندیار برن. اوه جارا دوامه کوچکدارین پیده لباجار حسکه ده 7 روژن بوری ده جبو لشکریان نچار جوانان دگره و دراوینه. لباجار تلتمر یه سر به باجار حسکه و ترم دو جوانان هات دیتن و سر وان هاتو بجه کرن. جدر نخوجه راگهادن که هر دو ترم نزیک کنیسه مریم العذراء و لسر ریا حسکه هاتن دیتن. گروپک نناس او هر دو جوان رواندو بون و داخوازا 105 میلیون لیره سوری جمالباتا وان کربون و پشتی که مالباتا وان برسف ندابو وان گروپ نناس سر هر دو سر و دست وان جوانان جه کربون. یک جوانان ناستمای واحات اشکره کرن که جمالباتا حج مجاب سه جگند جوزات یا بسر گندوار حسکه ویه. یکیتیا سریانی یا جهانی داخویانی یک شرمزاری درباره بلپیکرین پیده لدیجی مسیحیین لدوره و لیدانا وانج سروک کمیتا خواندن سریانی را بلاف کرد. یکیتیا سریانی جیهانی کریارن پیده لدیجی پکاته سریانی شرمزار دکه و بانک لولایتن یک گرتی دکه که پشتوانی جی پیده را راستینه. یکیتیا سریانی جیهانی داخویان یک بلاف کرد و تیده نرازی بونه خواه لسر کریارن پیده داخویا کرن. هر حال دانه برپرسکی سیستما دبستان سریاری شرمزار کرد. روژا شمیا بوری سروک کمیتا خوندن سریانی عیسی رشید لتاخا قوت لی لباجار قامشلو راستی لدانگا تند جعالی چکدارین سر بپیده وهات او یک دا کو گفکی بگهینه به کاته سریانی و سیستم خوندن کوان لروجاوای کردستان بگشتی فرض کری د دبستان سریانیان دجی بکار بینن. سروک یکیتیا سریانی جیهانی جونی مسو د داخویانی ده هروها
دربارەی لێدانا لە ڕەشید هاتی kirin daxuyakirin û tekez kir ku ew dawîn kiryarê peyê diber gihandinekê ji şerekî re li dijî hemû civakên xwecehî li Sûriyê. Johnny Meso her wiha bang li hemû welatên ku piştevaniya peyê dikin kir û xwest ku wê piştevaniyê rawastînin da ku êrişên wan yên li ser sivîlan werin rawastandin. Her wiha serokên dêran û keşeyên li deverê jî destwerdana peyê di karûbarên wan de şermezar kirin ji ber ku ew yek binpêkirineke li dijî mafê mesîhiyan li deverê her wiha hewlên peyê bi ferzkirina sîstema xwe li ser dibistanên mesîhiyan jî şermezar kirin. PYD daxuyaniyek belav kir û têde ji rejima Esed dixwaze ku hejmarek ji serkirde û alîgirên wê yên ji çend salan ve di zîndanên rejimê de ne serbest werin berdan. Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD daxuyaniyek belav kir û têde ji rejima Esed xwestiye çaranvîsa hejmarek ji serkirde û alîgirên wan yên li cem bi daxuya kirin. Di daxuyaniya PYD ya ku berî çend rojan de hatiye belav kirin, têde ji rejima Esed xwestine çaranvîsa çend ji serkirde û alîgirên wan yên ji çend salan ve di zindanên rejimê de ne were diyar kirin û ew serkirde û alîgirên wan jî serbest werine berdan. Ew yek tê tevê ku bi sedan ji girtiyê gotinê û serkirdeyên Kurd ji Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di zindanên PYD de ne bê ku PYD çaranvîsa wan ji malbatê wan re bi daxuya kirin û wan serbest berdin yan ku danpêdanê bi girtina wan bikin. Di nav wan girtiyên Kurdiyên ku li cem PYD ne her du serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Abdurrahman Apo û Behzad Dorsên her wiha parêzer İdris Alo û Ahmed Sîdo û bi dehan ji çalakvanên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê di zindanên wan de ne bê ku çaranvîsa wan bi din xuya kirin. Li aliyek din jî bi sedan ji girtiyên Kurd di zindanên rejimê de hene bê ku PYD ji rejimê daxwaza serbestberdana wan bike û bi tenê ji rejimê daxwaza serbestberdana alîgirên xwe dike. Endamekî serkirdeyatiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje hebûna Amerîka ya demkî li Rojavayê Kurdistanê girîngiya xwe heye û bi hebûna Amerîka ewlehiya deverê tê parastin. Di lêdwaneke taybet de ji bo arkê Fêsal Naso endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku bi hebûna Amerîka li Rojhilatê Çemê Firatê bi ji navbirina grûpên çekdar yên ku Îran piştevaniya wan dike girêdayî ye û Amerîka berdewam kar ji bo ji navbirina heyva şîî ya Îranî dike. Her wiha Naso dazanîn ku li gor lêdwanên berpirsên rêveberiya Donald Trump hebûna hêzên Amerîkî li Sûriyê demkî ye û dema hêzên Amerîkî armacên xwe bi cih bikin wê ji Sûriyê vekşin. Pêşmergeyekî leşkerê Roj ku di şerê dijî hejda şeعبî de di sala borî de birîndar bibû ji bo bi armançkirina dermankirina xwe an ku dîtina çareseriya xwe berê xwe dide welatê Ewropayê. Li gor agahiyên arkê ku duh pêşmergeyê leşkerê Roj Xeşman Mihemed Şehîn ku di şerê rûbirûbûna hejda şeعبî de di êrişa wan li ser herêma Kurdistanê de roja 26 meha dihan sala 2017 li devera Sihêla li beriya Eyn Ewêz birîndar bibû ji bo dermankirina birînên xwe berê xwe daye welatê Ewropayê. Hewas Mahmud Mito bavê şehîdê pêşmerge Danyal Mito li gundê xwe Çolma Gabar çû ber dilûvaniya Xwedê. Hewas Mahmud bavê şehîd Danyal yek û di pêncî heyva heftan sala 2016 di şerekê dijî rêxistinên Daişê ya terorîst de şehîd bûbû. Bavê Danyal yek ji wan kesan bû yên ku buhatirîn destkeftên jiyana xwe ew jî kurê wî ye pêşkêşî xizmeta xak û welatê xwe kiribû û bi şanazî bi şehîdbûna wî di ber rometa gelê Kurd de dikir. Endamê desteya şaxî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Cafer Mecîd Gerboranî çû ber dilûvaniya Xwedê. Gerboranî di salên heştiyê de tevlî refên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bibû ku ji dayîkbûyê sala 1960 ye. û endamê desteya şaxî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye bû. Duh ji demijmêr dehê sibê ji mizgefta Bûtî li bajarokê Tirbespiyê cenazaya wî ber ve gundê Deger ve birê ket û li wir bi xakê hate spartin. Li kampa Qoşteva ya peneberên Rojavayê Kurdistanê jineke Kurd ku bixwe ji bajarê Amûdê ye di encama nexweşiya Penceşêrê de jiyana xwe ji dest da. Dayika Kurd ya bi navê Şêrîn Ridwan Hac Hesên temenê 29 salî ye ku dayika du keç û kurekî ye. Ji berî 6
بري 6 سالان و راسي نخوشيا پنجشيره هاتبو و روشا وي يا تندرستي مترسيدار بو و روجا دوشمه سبه جانا خوش دستا وجبو گوند خو يب سر عمود و هات و گوستن اولور بخاكي هات سپارتن سرکردایەکە پارتیا یەکیتیە دموکراتیک پێدێ ku cîgira serokatiya hevbeş ya desteya wan ya peywendiyên derve di hevdîtinekê de got ku daxwaza wan neguhartina rejîmê ye û nerîna wan li aliyê netewî cuda ye ji nerîna opozisyona Sûriyê. Serkirdeyeke Partiya Yeketiya Demokratîk PYD ku cêgira serokatiya hevbeş ya desteya wan ya peywendiyên derve ye di hevdîtinekî de got ku daxwaza wan neguhartina rejîmê ye. Ew li aliyê neteweyî nanerin mîna opozisyona Sûriyê. Sena Adham derbarê danostandinên PYD bi rejîma Esed re got ku ew dibînin çareserî di danostandinan de ye û wan danostandin bi rejîmê re nebirîne. Her dem ew amade bûn ji bo danostandinan li gel rejîmê. Di 24 heyvanehan de ji sala 2017 de PYD civînek li dar xist û Silva Ahmed Korêvebereke wê partiyê got ku divê gelê Sûriyê yek dest bin dijî hemû rêkeftinên ku pîlan li ser Sûriyê bi nav kirin rawestin. Silva Ahmed tekez jî kir ku divê hemû gelê Sûriyê dijî pîlanên ku ser Sûriyê têne kirin rawestin. Beriya niha jî şandeke PYD bi navên kariya Îranê seredana Şamê kiribûn lê gel berpirsên rejîma Esed hevdîtin li dar xistibûn û danostandin li ser rêveberiya Xocehî kiribûn. Di tebaxa borî de çekdarên Esed bi alîkariya çekdarên Hesedê yên bi ser PYD ve êrişî çekdarê opozisyonê li gundewarê Helebê kirin. Belê temaşevan hêja bi vî awê em giştin dawiya bultana xwe dubara sernûçe em ê bi bîra we bînin. Di bîranîna yekem ya giştpirsiya serxebûna Herêma Kurdistanê de Serok Mesûd Barzanî got ew wan tiliyên ku deng dane serxebûna Kurdistanê maş dike. Hunermendin şivan perwer ragihan ku referanduma serxebûna Kurdistanê ya herî serkeftî bû li cîhanê de. Sêxuriya Tirkiye û çekdarên polîsên azad êrişî navenda Encûmena Xocehê ya Efrînê kir û serokê encûmenê jî girt piştî demejmêrekê serbest hate berdan. Li gundewarê Dêrikê dibistan li 35 gundan ji aliyê PYD ve hatine girtin. Bînin di xêr û xweşiyê de.